nami inhlupheko Senza kithi ngilapha eChrisani Mall ekuruleni. Ngimile lapha ngizothumela umlayezo kini. Senza kithi asithathe indawo yethu yokuma esikhaleni. Yokukhulekela lesimo. Yokugxeka lesimo. Yokuvusa unembezo ofileyo. Yokuchitha umoya wobulwane. Amandla uNkulunkulu usiphile ukuthi uma kunje ukukhuluma nokuthetha akunawo amandla kodwa ukukhuza lo moya obudlova wokweba wobugebengu wokungcola kuze kube nabantu abafayo. Asazi ukuthi laba bantu konke abakwenzile kuyohlala kubahlupha emoyeni yabo. Abantu abanomthwalo wokuthi balethe induduzo, abantu abanomthwalo wokuthi balethe ithemba, abantu abanomthwalo okungcwaba abantu abangasekho yithi. Ngakho kasikwazi ukuthula sithi do. Ngimema ubuholi bonke nebandla lonke lakithi eZayoni ukuthi ake sime esikhaleni sisho ukuthi wena uNkulunkulu ezulwini njengoba usidalile asikwazi ukuvuma ukuthi umoya omubi wobudlova nokaSathane ubuse kuleli lizwe. Isikhathi lapho sokuthi kube yimi kube uwe kube iloya naloya sime sithi cha lesi simo asemukeleki. Siyeke ukugxekana kakhulu kodwa sikwazi ukukhuzana kakhulu nokubonisana ubungozi esingena kubo. Liyonakala izwe. Singakhohlwa ngoba lesimo sizondlula. Banama insurance laba bantu kuzondlula la ilunga izinto. Kodwa kukhona abazoba sebese kingene enkulu. Labo abanama business amancane angakwazi wona ukuthi angavuka noma kanjani. Omama kade belapha esibhedlela bethathelwa nezinkukhu zonke lezi zinto ezenzakalayo. Nabanye inkosi yami abalandele nje umdumo babantu laba bantu ababoshiwe abanye sekuzolimala impilo zabo because ukugwetshwa to be a criminal kulimaza ikusasa lakho. Khona abantu ngempela abangazona izigebengu kodwa nabo babona abantu bebuya nezinto kungekho lutho bangena ngeshwa baboshwa. Kukhona abantu abanomoya kaSathane obaphethe. Siyawukhuza kodwa okukhulu kakhulu emveni kwalokho kukhona isifo ebesibhekene naso esabhekene naso iCovid-19 esithathele abaholi bethu, esithathele abazalwane bethu, esithathele ihlobo zethu, omama, obaba, omkhulu. Simile ngoba lesi simo se-lockdown yiso besisilwela ukuthi akundlule lokhu, akundlule isimo sibuyele endaweni yaso. Kodwa ngithi noma kunje asikwazi ukulahlekelwa ithemba. Abantu bayasidinga ukuthi sibe khona. Ngiyanxusa nonke bonke abazalwane abazinikelayo ukuthi ngempela babe kulombutho wokuthi sikhuze, sikhuleke, sikhulume ngokujulile noNkulunkulu bangamthinta ubaba uDlomo. Ngoba ngithe akwenzeke bazalwane bethu ukuthi sime inhlangano zonke zobuyoni bethu zonke abazalwane bonke asihlanganeni sithenga iqiniso singathengisi ngalo. Lento ayemukeleki, lento we don't accept, lento siyayikhuza. Elokugcina engilishoyo akungabikho noyedwa wethu ozothenga izinto ezebiweyo ngoba uma senze njalo asehlukananga kulabantu kade benza lobugebengu le-looting. Yonke into etshontshiweyo ayingabi semzini wakho
umuntu eyitshontshile into ngoba abanye batshontshe nezinto abangakwazi ukuyisebenzisa emzini yabo asingathengwa amakholwa and amakholwa sibaningi kakhulu kulelizwe asimele iqiniso noma kunini sikhulume singananazi bazalwane bami inhliziyo yami ibhlungu kakhulu ukubonakala isimo sinje kubanjwa abomama abantu bathatha abantwana abanye izingane inyakanyaka le siyayikhuza ngegama elinamandla nomoya ovela ezulwini osaziyo ukuthi yiwo ozoqeda zonke lezi zinto inhlakanipho yonke yalabo abaphethe uNkulunkulu abasize ukuthi ulaka lube seceleni kodwa abantu bakwazi ukuthi beze besoba ngemqondo bakwazi ukulamula hayi ukwengezeza umlilo phezu komlilo ilawo mazwi enginimema ngawo zonke zayoni zakithi nabaholi bonke ngiyanimema njengoba ngimela uNkulunkulu anibusise amen.